Butu kolu taza. Ha, үйрге түшелек, улағы бар. Bir bastırıcı aralap. Eki salıngan deydi. Mıқты eкен, kap qara olgan krasavчик eкен de var. Туғандар мына ушул тайлардын ээ. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү. Алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Бүгүн 25-январ. 2025-жыл туғандар. Биз Бишкек пригородный мал базарга келдик эмес. Жылкы базарды тартып көргөзөбүз бул чыгарылышта. Каналды колдоп, бирден лайк басып, каналга катталып элек болсоңуздар, катталып көрүңүздөр. Рекламалык номерлерибиз 0707 менен 388 350 номерлерине байланышсаңыздар болот. Эгер сиздерде да ушундай тай тулактар болсо, сатам деген чалсаңыздар болот. Кана бир тууганыбыз турады. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Ушуну тартайынбы? Кана бисмилля да ушудан баштайбыз. Мунун жашын айтыңыз байкес. 6 жаш. Не порода бул? Карабайыр өзүстүк эле. Буту колу таза. Ден соолугу жакшы. Улагы барбы? Салынган жок. Үйргөчү? Үйрү жок, а? Үйрү бар экен достор. Мына 1-2 айдан кийин буйруса үйргө издегендер болот. Ушундай ат издегендер болсо, мына азыр номерлерин айтып беребиз. 2 арканкы буту ак экен, 3 буту ак экен. Тугандар мына. Канчага дедиз баасын? 200 миң сом. Канчага чыкты бүгүн сода? 160га бербептир. Эгерде 160тан өйдө берем деген бир тугандар болсо 509 91 90 97 номерлерине байланышсаңыздар ушул жылкы боюнча. Кайсы айылда болосуз? Московский район, кайсы айыл? Белоцкий. Белоцкий деген. Мына тугандар. Арт жагынан да көрсөтүп коеюн сиздер үчүн. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бишкек пригородда. Эртең кайсы базарга барасыз, эгер сатылбай калса? Болбайсыз, а? Болду. Рахмат. Чала бересиздер ушу номерлерге тугандар. Биз акырындан бээни көрөлүчү. Бээ канча экен? Туган бээң канча? Баасы. Ассаламу алейкум, кечиресиз. Кандайсыз? 115. Аркаңыздан жаш баладай көрүнөт экенсиз. 115 дейт, аксакал экен, 115. Бул канчанчысын тууду? Туйт. Охо. 6-чысын дейт. Бияк 5-6-чысын туйт. Бияк 18 плюс болуп кетти го. Кана туган, ассаламу алейкум. Баасын айтып коюңузчу. Ассаламу алейкум. Байке, кандайсыз? 160 миң дейт. Сода болуп атат го, Сода болуп атат экен да. Ар жакты карап, жана алып атат жигит. Сода болуп атат экен. Тайыңыз канча? Тайыңыздын баасын айтып коюң сиз. Тайдын маасы 80 миң суроо адам. 80 миң суроо. Эркекпи? Эркек. Эркек. 80. Будён. Будён дейт. Аны бар будён. Номер айтыңыз анда. Кызыккандарга. 501 менен. 64 60 70, Мына ушу номерлерге байланышсаңыздар болот. Бул ат канчага сода болот? Туган айтып коесузбу? Муз экен, абайлаңыздар. Я, канчага болот? Баасы канча? Кандайсыз? 160, 160 дейт бул атты. Сода боло эле экен, жакшы. Бирок башка бала менен сүйлөшүп бизге көңүл бурбагандыктан биз номерин албай кеттик. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Канча баасы? Кимдики? Жок, сизди татмам, атты татмам. Баасы? Дагы бир жылкы жетер. Баасын билбейсизби? Мен эсин сураган жок, баасын. Билбейсизби? Жанда турасыз дегеним. 250 деп. Болду. 250 миң сураттыр. Аки, 250 миң дейт. Жакшы. Мына бу жерде кашка турат го, жерде кашка. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Кандай? Болуп атабы? Жакшы, өзүң. Бул жашы кандай жашы? Жашы кунан. Кунан. Охо, бийик экен, бою канча чыгат? Бою 1.60 барып калат. 1.60 барып калат дейт. Не порода бул? Бул ошо Таластан келген. Таластан келди. Мына Таластан келди. Эркек, Эркек дейт. Баасы канча? Энелер 1.70 да. Энелердин бойлору 1.70-денби? Баасы 140 деп атабыз. Баасын 140 сурап атты. Көрдүңүздөрбү? Баасын 140 сурап атат туганыбыз. Номериң айт кызыккандарга. 0554 0554 05 05 35 35 13. 13 номерлерине байланышсаңыздар. Каякта болот элең? Şu пригородный. Пригородныйда болот экен. Мына тай канча экен я? Баасын. Кандайсың? Иштериң жакшы? Болду. Так, анда кеттик алдына карап, мына жакта дагы бир тору кашка турат го. Чиркин. Көрөлүчү шуну. Жакшы тай. Ассаламу алейкум. Канча? Кандай? Баасын айтып кой.
Nega? Ha? Ne deysin? Ya bahasını aytpaysiz siz. Bazarda jurasiz ko. 160. Boldu da 160. Ben uyuңa barıp tatkan jokmун da. 160 so'm. 160 ming. 160 deydi. Tartpele. Ne kılat? 160 ming suratdır. Sizdeki kança assalamu alaykum? 50. 50 deydi. Jergilikli taylarından. Kançaga oldu soda? 38 deydi. Жылкы базарда ушундай да, ошон үчүн көп киргиз келбейт. Канча экен баасы? Ассаламу алейкум. 75. Эркекпи? Эркек 75 сұрады. Так, ассаламу алейкум. Мына байкем чакырып атат өзү. Кээ бирлер ушун чакырат, кээ бирлери тартпа дейт. Кандайсыз? Жакшы. İşleriniz Тартпа жақсы? дегендер уурдап келгендер. Уурдап келгендер, а? Тартыр биздин. Туура айтат. Базар кандай байке? Алган киши да коркпой алат да мында. О, саткандан уялбаган кантип эмеден уялат мен Ошону түшүнбөйм. айтам, уурдап келгенсиң. Böyle bir adam пенде иштебесем. Тескери. Базарда эми ар кандай адамдар бар. 6 тай ургач тай. 500 тайлар. Местный чуйский тайлар. 6 баш, э? Mo 365. 65 миңден. Булар кечирек туулган. Кечирек туулган. Бардыгы өзүңүздүкү? Өзүңүздүкү экен да, мына капкара болгон да бар экен, кашказы да бар экен, тору да бар экен, э? Ургачы канча баш? 6 тең. 6 тең ургачы. Келечекте жылкы кылганга экен, жакшы экен да. Бир үйүрдүк дейт, мына. Бул ата энелери жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Мындай эле көрүнүп турбайбы? Ошо көрүнүп турат, мына жакшы экен. Көргөн киши, Ушула таныган киши билет. билет. Каяктын тайлары ошондо? Бул өзү тай эменики, Беловский. Беловский экен, э? Буларды канчадан бербей жатасыз? Сурадыбы мындай? Оптом 55'ten бери. Оптом 55 миңден бербептир, байкем. Мына бүт ургач. Аркасынан да көрсөтүп коелу. Мына. Бүт ургач 55 миңден бербептир. Байкем. Мына чоңдор да бар экен. 3 баш чоң экен, 3 кичирақ экен, э? Булар кечирээк туулган го, э? Кечирээк туулган экен, мына. Могу тайлар. Ургач. Азыр номерин сурап береличи. Байкем. Байке, номериңизди айтасызбы? Онлайн буйруса. Жок, ая. Макул. Содаңызды берсин анда. Макул. Өтөт бу жерден дейт. Көп. Аха. Көпчүлүктөр албай деле чала берет да. Кээ ошого бере албайм дейт. Так, туугандар. Муналардын бааларын айтып коесуздарбы? Канча? 55? 55тен дейт. Мына тай бар экен, жакшы тай. Кирич. Тай канча байке тай? Баасы, ha? 75. Urgaçı erkek 75 aygır. Mına gelecekte aygır bolat eкен да була? 75. Ген келечеги. Канчага сода болду? Ha? Канчага? 70ке берейин отон болушу. 70ке берейин деп атасызбы? Ha, siz алып атасызбы? Ha, болду, буйрусун аны. Алганга да, сатканга дагы. Мына, буту кол тазабы? Таза экен, э? Жакшы аттын баласы? Я. Базардын алды дейт. Мына, жакшы, буйрусун. Так. Мына, ассаламу алейкум. Бұл еркек пе? Еркек тайына. Торы. Басычы? 70. 70 сұрап тұрмай. Еркек тай. Қаншаға шықты бүгін? 65. 65-ке бербедіңіз, ә? 70 деп атат. 70 деп атасыз. Қызыққандарға телефон айтамыз ба? 703, ә? 95. 95, 80. 80, 97. 97 номерлеріне байланышып еркек тай екен мына. Я, татаймыз сізді? Азыр. Қандай базар жөнінде айттыңызшы, базар қандай болады? Жақсы эле? Суықта. Мақұл. Қай жерде боласыз? Соққұлықта болады екен. Жақсы. Мына ушул тай. Чала бересіздер номерлерге. Тақсыр, тай қаншадан тайлар? О, тақсыр. Қай сода болып жатады? Ноғы? Білмейсіз бе? Жақтайлар бар екен. Сода болып жатыр. Азыр көреличи, кайсы болуп аткан. Канчадан ассаламу алейкум? Баалар? 45. 55. Наркылары? 55тен, эркектер бир ургачлар. Кашка ургач. Эркектер, бирөө ургачы мына кашкасы. Жакшы. Номер айтасызбы, телефон? Ат боло турган эркек. Телефон айтабызбы? 779 779 менен, 58 58 2997 2997 номерлерine байланышып. Макул. Мына тайлар боюнча. Канча бересиз? Кайсы сода болуп атат? 55 Я. Болгон жок. Болгон жокпу? Жана болгон. Болду, жана болгон экен.
Geliş albayla uğraşıp atışat ko. Ne? Kana? Aleyküm. Belki çöp durağı açmış ondan. Niye? Burgaçı? Çöp durağı. Ha çöptü baram. Cadı gördüm az baram. Cadı var eken tuğanda teyde. Az oşo tartıp koyup geliptir. Görgözöz azır. Bayke bağlarını aytıp koyunuz. 55'ten jaş taylar. Muna olar taylar kançadan bağları? 50'den surap atat buna. 50'den surap atat. Seniki kança jigit? 55. 55. Soda boldu? Soda Hı. Kançaga berbedin? 45'ke sıra. 45'ke suradı. Üşüp yatasın mı? Ay malades. 45'ke surap turun anı berbepti. Ha, yaxşı. Yaqta talaş bolup ataba. Ne bolup ataba? Ha, talaş bolup atsa gerek. Bazardın alarmandары, satarmandары. Nerede bir toru tay görüp kalmaz, görelçi. Surap. Bayke kança mı o tayınız? O Bayke. Bağısını aytıp koyuңuzçu. 80 erkek mi? Erkek 80 deyip. Yaxşı ken. Бұл қаяқтықы? Россия o. Россиядан келіпtir de. Денсаулық жақсы mı? Ya. Номер айтыңыз анда Байке қызыққандарға. Бұйырса сатасыз. 999 29 30 70. 29 30 70 Қайерде боласыз? Razdolnida. Razdolnida eкен, Бишкек шаарында, Бұл жашы қандай? 6 айлық тай. Рахмат. Qancha bu? Жақсы. Қайсы ат mı? Қана. Аттарды көргөзөлчү мынакей. Қара. Қанша атың? 400 000 бе? Қап қаралған. Жашы қандай мұның? 5 жаш. 5 жаш. Не порода? Қарабайыр дейді. Охо, улағы үйірі бар, а? Бұты қолы таза. А, үйірге түшелек. Улағы бар. Bir bastırıcı aralap. 2 salıngan deydi. Mıқты eкен. Қап қаралған красавчик екен де бар ғой. 400 деп атат Байкен. Базар қанша берді мындай? Берді mi? Охо. 250 300 беріп атат. Урдур. Мына. Туғандар, мощный екен. Машалла деп тұрыңыздар. Номер айта беріңіз, ағачым. 709 менен. 12 68 02. Қап қара, еш жерінде ағы жоқ бір туғандар. Көріңіздер. Базардан кейін қайсы айылда боласыз? Issıqata, Nurmanbet'te, Issıqata'da болады екен. Красный Восток bu. Красный Восток'та екен, Nurmanbet. Issıqata'nın аттары негізі мықты. Үйірге дағы жақсы да болчу. Мына. Номерлерін оңқа бар деген. Мына ке ұрдырып атады екен. Туғандар, өте мықты екен. Шынында, жана номерлерге байланышып, егер ушундай ат издегендер болса. Байке, мен Англиядан көріп атам, ақшасын сразу шытыр отырам, доставка десе, Қырғызстан içine. Болады, Мына достар. Россиядан дағы чалса болады. Мына, чүй içi доставка Қырғызстан бойынша. Рахмат. Алғандар бар. Қандай қойшы? Азыр, Байке. Мына менде Байкелер мені тартып тұрып атат. Англиядан алып атат балдар. Сіз не деп атасыз? Айт. Азыр заман өніккен. Кейін телефондан эле беріп ақчаларын. Которып тұрат. Қанша? Билей бе? Ой, жигиттин гүлі, молодец. Қана билетчи, лизгинка дейт. Мына. О, жашы қандай жашы? 2 асый дейт, мына. 5 қашқа екен да. Бұл теке улаққа жараймы? Жарайды, Любой улаққа, чоңғадағы. Охо, мына. Бағасы қанша? 200. Жашычы? Жазға 4. Мына. Үйірге қойшы деле болады қой. Мына. Сіздікі бе? Қана номер айтыңыз қызыққандарға. 995 93 06 Қайерде боласыз? Базардан кейін. Бишкекте? Жақсы. Бастырған. Билетші ғана? Мына ке. Şu номерлерге байланышсаңыздар болады. Біз сіздер үшін көргөз беріп атабыз. Қара, тарт. Ассалаумағалейкум. Қандай чешмелек іштерің жақсы? Болып ата? Көрінбейсің да. Қанам, не бар? Жоқ па? Қарап атабыз ба? Жақсы. Bir Байке мені тартып қой деді, қара кетіп қалды. Так, туғандар. Қаншадан бұл атың? 200. Жашычы? 5 жаш. Бұты қолы таза ба? Улағы бар, Жақсы. Номерін айтасың ба? 703 менен. 34 96 98. Охо, опқа отырады, опқаға. Сен екенше туған? Бағасын айт.
150 ming. Jaşı-chi? 2 yaş, he? Bu kunan mı? Kunan eken tuğandır, he. Bu tuğalı taza o? Taza. Numerini ayt sen. 500. 500 menen. 45. 75. 85. Qaysi ayılda olasın? Aqjol, mı? Bishkek shahrına жақын. Bayke, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qancha bunun attın bas? 700? Ha, 200, he. Boyu qancha chiqadi? Biyik ekan, X5 deydi-ku. X5 deydi. Ma'lumot beringiz, bayke buyursa. Online satasiz. 5 yaş. Ulağı uyuru var mı? Uyuru var. Garantiya. Ulaqqa tushmagan. Tushmagan deydi. Uyurda jurgan deydi. Boyu qancha dedingiz? 1.64. Densoqlik yaxshi, he? Putu qolu taza. Nomer aytыңыз qiziqqanlarga. Ha? 700 0700 909 104 nomerlerine baylaşsanızlar bolat mana. Rahmat. Bastırыңыз ары. Ha. Oho, mana. Yaxshi. Эми алдын qarab kete bereli. Qana. Qanday taqsir? Qancha bahası? 250. Yaşı-chi? Ya. 7 yaş deydi. 250 deydi. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? 777 menen. 38. 51. 38. Qanchaga chiqdi ushul bugun soda? Bol elek, ha? Ha, sodаңызды bersin. Tiyaqda el ko'p. Soda bo'layotadi o'xshaydi. Buni qancha ekan bahası? 250 ele. Bu ne paroda, Tuğan? Rossiya erkek mi? Endi esinden suraymiz bayke qana. Esinden suraymiz. Mingichmi deb so'rayotadman bayke. Men erkekmi deb atam. Ha, yaxshi. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Online buyursa. Mana ko'rsatayinchi, Rossiya deb. Yaxshi ekan. Sokakta tayinli. Reklama qilib berganga yaxshi o'tdi. O'tdi? Ha, siz qayerdan ko'rdingiz deb atmayman, qanday? Yaxshimi? O'tdi? Ha, bo'ldi, o'tsalar oldu. Shu bizlarga xizmat qilib ko'proq olaylik deb atabizda. Yaxshi, rahmat, aha. Aytaveriz. 0773 73 73 74 ekan, ha? Shu nomerlarga baylansanızlar, mana o'sha at bo'yicha. Bu yosh qanday? 2 yosh ekan. Ha, yaxshi, yaxshi. Bu yoqda qaysi savdo bo'lyapti? Belgi o'tgan. Yaxshi, yaxshi. Qaysi savdo bo'lyapti, tuğanlar? Qancha bo'lyapti o'shani aytib qo'yingchi. 160 ga berib aytav. Ha, mana. Şu buğruldu görsataylik qana, o'tib ketayın. Mana 160. Buğrul. Ben 55 de bergen. 60 dedim ben erkekçe dedim. Ona 160. pazarda erkekçesinde sen bir öyle ekti pazarda erkek yok söyledi. Qanday erkek var dedim ben. Qancha so'rayotasiz o'zingiz? Ha. Qancha so'rayotasiz? Ben 160 verdim ben alarmam bunu. Ha, siz alarmansınız da, bo'ldi. Bermeyedi. Ha, satarman qancha so'rayotasiz? Aytib qo'yingiz. 200. 160 beriyotadi baykem. Yaxshi, sodаңарды bersin. Endi kelishib qolsangizlar, buni attın yaşını aytib qo'yaman. Ha, tartıldı. Gelip kaldım mı? Qiziqqan yerga. Malades. Gelip kaldım da 161 otadi, 200 so'rayotadi. Buğrul. Qana. Görüngüzler tuğanlar. Buğrul ekan. Men akçasına meni de akşam doğru. Bular bir-birini tanıydigan baykemdir. Meyli. 160'ga жоқ деп атат. 200 so'rab atadi. Dostlar. Bunu yaşı qanday ekan? Kim ekasi? Janish o'zingiz aytib qo'yingizmi? Ekasi ya. Ha, ekasi. Tuvaletda bunday qilsa. Uloq uyri bormi ekan? Bar ekan, ha? Ma'qul ham sodani bersin. Biz chilib ketaveramiz, aqirin. Turaverganda mine. O atlarni ko'raylik. Ha, yaxshi buni ekan. Bayke, qandaysiz? Aytmaysizmi? Ba'zan aytib qo'yamiz. Ha, bo'ldi. 500 ming deydi. Baykemde de yaxshi atlar var ekan. 500 deydi. Ama ne sattınız mı? Qancha qaldınız? 260. Buyursun, he? 260. Malades. Şu jigitga olib berdingiz mi? Malades. Maşallah. Bastır ara beri. He? Qancha az ekan? Yaşını aytib qo'yingchi bayka. Yaxshi. Yazga 3 az. Qancha qaldın dedi? 260 ga sattınız mı? Uyri ulağı var bile? Bardı var. Maşallah. Yaxshi, rahmat. Buyursun bayke. Algan adamga dagı, satkan adamga dagı. Mına Bishkek şahri prigorодный mall bazarga kelip, жылкылардан alıp alsanızlar da bolat. Gördünüzler mi?
Ушу менен видеону аяктайбыз достор. Сак саламатта туруңуздар. Могу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча бул тай? Токуп койсуз го? Баасын айтып коюңуз. 75. 75 дейт. Жакшы. 75 дейт. Мына канча? 75 дейт. Бул дагы токулу кунамбы? Ушундай экен. Жашы кандай? Билбейсиңби? Кунамбы? Кунам экен. 75 дейт. Мына ушундай. Туугандар. Пригородда. Мына караны тарттык 400 суруп атат. Кандай? Канча баалары? 110. Карагас канча кара? Бирдей Эко басы бирдейби, 110 дейт. Ушунда кошо кетейин ана жылкыларга. Номериң айтасыңбы? Могу жакшы экен кара. 110 дейт. Баасы да жөндүү. Жашы кандай мунун? Жашы 1 жаш болот. 1 жаш болобу? Булар эркекпи? Эркек экен. Өтө сонун экен могу кара. Машалла. Алдарада булар, 1 жаш болот дейт жасында. 2024-тө туулган булар. Ошондой 2024-тө туулган. Номериң айтасыңбы? Туугандар, мына ушул тайлардын ээси Жанар деген жигит Степнойдо турат. Степной. Карагашка кызыккандар болсо айт номерин. 220 менен. 220 менен 05 05 50 номерине чалып байланышып жакшы тайларды аттар да бар, Аттар да бар. Чалып байланышсаңыздар болот. Мына сиздер үчүн Дон Кабар каналы кызматта болду. Сак саламатта туруңуздар. Чарбаңыздарга береке берсин. Бишкек шаары пригородный мал базарын көрдүңүздөр.